Mar chanchin thar ngai thatu hai in reng in chibai tharam ni som ni pathin ni sang ni som ni chanchin thar team tu Olivia F to sing amasan chanchin langsar zul hai Pherzol headquarters subdivision Ramri Sukfelani Delhi Health Ministerin Sarkar Lai Puin Delhi Khopuya Wantlang in Kaizapna Pomro se ti inashil Rigrab zonga chelak helpol mipaku mundang danga mananni NBA MVP a Giannis Antetokounmpo bokthlangani tu hin chanchin kim changlemin Pu Y Rajan Singh Joint Secretary Revenue Government of Manipurin Manipur Larsa minga thuan Sudanin Pherzol District Subdivision in Ahumchin Ramri Rinfel ani ta thuan su Pherzol Subdivision a hin khu pasari hing Pherzol Headquarters Talan Sermun Loibul Leisen Damdi le Tinsung hai hi anuma chun Pherzol Subdivision sunga hin in sangkhat za som nipali le mipui sangruk zarit somthum pasarian Pherzol Subdivision in Ahupchin Ramri Rinfela he Pherzol District tadinga mason na in chiklak atling kumsang ni somparuk mimtuk thla niri ta Manipur Sarkarin Pherzol District an ngirkhan Pherzol Subdivision hi sim ngalani a amiruk cho Pherzol Subdivision Ramri hi sukfello Rinfello wina umzinga hinga Manipur Cabinet in Pherzol Subdivision Ramri ahung Rinfel hi loma takzet Pherzol District atu hin Subdivision Palia ta Chunghai chu hing Pherzol Subdivision Thanlon Subdivision Parbung Subdivision le Wangai Subdivision hayan ni Tharam ni som paku sang ni som ni zani sun khan Marriott Association NC Hills Joint Headquarters chun limta tharam ni sang ni som ni a kangmei laka sit tuk pi le chong tu lor mulhoi haflong hai sung ku chu thangpuina sumfai cheng singa sang sari zaruk somli besung khabrit bel le fakding nep noi in hlanna nei HYA NC Hills Joint Headquarters Noya Branch thangpuina petu hai HYA mulhoi branch HYA Hunveng Haflong branch HYA Munthazau branch HYA Hunveng Harangazau branch HYA Tulpui branch HYA Saron branch HYA Mauchar branch HYA Boro Arkap branch HYA Leiri branch HYA P Nachangzol branch HYA Boromulkoi branch HYA Redzol branch HYA P Marlusei branch HYA N Marlusei branch HYA New Zoar branch HWA Assam Hills Joint Headquarters Mimal minga thangpuina petu hai nunga Grace Mar Pu PL Tulor Tlangwal Ramding Bapui Pula Rut Thanghul Ngau Pula Ramsang Marle Pu Andrew Remlal Lin Varte hayan ni Pi le chonga in gas liya kangmei sukna le inzom hin HYA NC Hills Joint Headquarters chun gas agency anthok insurance an mu ngei na dingin ma alak zinga hi thu le inzom hin IOC na gaun anthok area officer khom hungin amun ngeya spot enquiry ahung tho hi NC Hills ading chun area officer avoi khat hungna ani HYA NC Hills Joint Headquarters chun kangmei laka sit tukna chung thua hin hundanga hai khom khan thei angin ma alo lak talaka tuta tum khom e una hai in sit an tukna thua branch thuitu le mimal lom ngai thei anga thangtlanga ma e langna hin lom ngai na in su tu hai po po ming suklang seng no in la khom branch tin le mimal lom ngai hai po po chunga HYA NC Hills Joint Headquarters chu alom hlea marchan chen thar fe thleng hin lom thu ahung shil molmolani Delhi Health Minister Satyendra Jain chun Delhi ko puya coronavirus invoi na sataka apung hrat dan hin wantlang mipui hailai shi in kaizapna community transmission a umantati hi ringla umno sarkar lai pui hin apom le apung zara hunta ti na shil Satyendra Jain hin ashil peina achun sarkar lai pui le Indian Council of Medical Research ICMR hai chau hi Delhi a mipui in kaizapna thu hi shil thei tu sun ani ti in na tarlang thu eilak chena hin Delhi a mi nui ni singthum sangrit COVID-19 invoi an chung ta a thizat hi mi singli zaku an chung ta bok zirtop ni chawa COVID-19 invoi thar khom mi sangli za som hi pasarian tling
natna shi invoi umna containment zones ringot khom sangkhat zasari somnga pakhat zet atlingta anvoi thar positive rate hi ningania za pasari point pathum parit kha za paruk point pasari parukin atlahnui meta anvoi athi high zat fatality rate hi za pahni point bil panga ania recovery rate hi za somrit pali point pali ani thung Himachal Pradesh chun an state sunga lut theina kot ahong chan Kulzin mi hai ta dingin pass nei le inzik lut than pa atul tanoa COVID-19 negative report khom atul tano a state sunga Kulzin an tlom talu taleya hing ang rot na hi an si mani inchuk lai pol kuwa in thoka pol som pani hai ta dingin hungklung ding thotan ni tharam ni som ni pakhat khin school hongtan ni tabokati National Investigation Agency NIA hain West Bengal le Kerala state sa mondang danga dapuyan thona arik rap zonga chehlak helpol mi pakuan man mana hai hi Ernakulam Kerala ain thok mi pathum le Murshidabad West Bengal mi parukan ni mana hai hi kumsom nitlingvel chau Pakistan le inzom na nei Al-Qaeda helpolan ni Inrin ni khan NIA hain state pahnia mun som pakhata dapui an neina an man an ni Kashmira silai thaktuma ru mangna neyan ni NIA thupek suktu DIG Sonia Narangchun hinghai hin Delhi muna silai mangru tamtak inchokan tuma khopui dang Delhi khopui thangsa beitum tu ni in atarlang mana hayan thok hin puk thei thil tamtak le khapoi mo thanem tak mansa ani bok Kerala le West Bengal a court ma in langtir ni nganta thu indon chingna nei sunjom pe ni nganti ti in ei thulak na chuna tarlang Nepal sarkar in textbook an su thara chun political map asuk danglam India in maniram anga alo ngai tasa Kalapani Lipolek le Limpiyadura hai chu anram sunga angin anjiklang hilai bor hi India China le Nepal hai in rina ani External Affairs Minister S. J. Shankar chun Japan chu India in kopui hailaya ring pol tak ani tiashil. In sumdong tuna khom inzom na det takel an neya. Maniram zalen na le thunay na choy sang thua khom an thu an mule. COVID-19 update. Churachandpur sunga COVID-19 positive case musuk tapo. Zarit som nga pathum. Active case za som sariparuk. Inthlasuk tapo. Zaruk som saripali. Manipur sarkarin zani zanting dar nga athuan Sudanin darkar som Nepali lim ta sungkhan civil mi zale som paruk le Central Armed Police Force CAPF pakhat positive case har musu kan ni damfela in thlasuk mi somku palian uma thinatuk kumsom rit kumsom nga pasari le kumsom ruk panga upa pasal pathum an umbel sanok lein tu chena Manipura COVID-19 leya hringna chan tapo som nga panga Positive case musuk tapo sangrit zasari som Nepali active case sangkhat zaku somli paruk damfela in thlasuk tapo sangruk zasari som Nipathum recovery rate za som sari pasari point bil paruk DIPR Mizoram sarkarin zani zanting dar nga athuan Sudanin COVID-19 positive case musuk tapo sangkhat zanga somli parit active case zanga som nga paku Inthlasuk tapo zaku somrit paku recovery rate za somruk pathum point parit inpem zat pahni COVID-19 leya hringna chan an umno Football TT toy lorkhom Aston Villa chun Lyon forward Bertrand Traore chu anlak lut thu an pung Liverpool chun Portuguese le Wolves forward Diogo Jota chu anlak lut ding Diego Godin chun Inter Milan suksanin Cagliari azomding Real Madrid player Gareth Bale le Reguilon Haichun Tottenham zomding in London khopui an lotlungta Wolves chun Liverpool le Dutch defender kumsom parita upa Kijana chu anlak lut ding Milwaukee Bucks player Giannis chun kumsang ni sompaku sang ni somni most valuable player dinga thlangani Giannis hin MVP hi azomin voini lo lata in kumsang ni somparit sang ni sompaku khom khan thlangtling alo ni tabok Michael Jordan Hakim Olajuwon le Giannis hai hi season khat sunga defensive player of the year le most valuable player lakop thei sunan ni
Ole khang hai pau kha chanchin thar ei pung thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi